I briefed the ANC provincial leadership on this matter. I want to go to the Integrity Committee. As these processes are unfolding, I want to go to the Integrity Committee. I am clear in my mind. I have a clean conscience. Ndvunankhulu wase Gauteng David Makhura uthi kulo mhlangano walomkhandlu lobukene nekubhebhetheka kwe-COVID-19 athi ukuthi ubukane nani. Makhura ukhulume ngetinsolo letibikwe kuleli viki labandzakanyeka kuto tekukhishwa kwamathenda impahla yekutivikela letivetwe ngulomunye bekasebenta kuhulumende. Makhura uthi usemukele lesinqumo seliphiko lwebaseshi labakhetsekile ukuthi baye enkantolo yemtsetfo uphindze waphasisa lesicelo se-SIU sekuthi kubuyiselwe imali yembuso. Utawutama kuchaza lama-affidavits lendiwe ngiloyo bekabuke tindzaba tetimali phambilini kabelo lohlwenya lathi Makhura umphathiswa wetempilo waphambilini bandile masuku nenhloko yaleli tiko umkhululi lukhele bamniketa emagama etinkampani lekumele tiniketwe lo msebenzi wokuniketa impahla yokutivikela. I have written to the judge to say in the judgment that was correct, that we are happy about the judgment that money must be recovered. There's an area where he makes reference, the judge, to what is in the affidavit, which is not in the affidavit. Makhura umile kule kuthi akahambisani nenkhohlakalo lena uyibuka njengalolunye libhubhane loluhlasele lelive. The only thing I'll fight for is my personal integrity. I have nothing else than my personal integrity to defend. Kuphendvula ngesimo se-COVID-19 kumanje tati tithi lesinyathelo sekisa lelive esigabeni sesithathu iyabonakala imphumela nanobe kungeke kujatshulwe kangaka. Litiko letempilo livakalise kutethemba nekulungela njengoba kutawucala lokugomela i-COVID-19. We've got over 700 sites that are currently registered with National Department of Health as vaccination sites for phase 1 and for phase 2 and 3, which I'll deal with in the next slide. We already have 2,000 identified sites, and we're going to use as many sites as possible. Lelitiko kulesifundza liphindze laphendvula ngembiko yalabo labasuka batotfola sipiliyoni semsebenzi nabodokotela labasebenta emphakatsini lesolo bangakabhatalwa nekuvalwa kwetikhala kuleli tiko lathembisa ukuthi imiholo yalabo itawulungiswa mhla ka-4 kulenyanga letako. Lelitiko liphindze lathi licele i-Health Professions Council of South Africa ukuthi ivumele bodokotela ukuthi basebente noma bangabhaliswa.